muramukanya Imana nshuti namwe bagenzi mwamo dukurikirana kuno mwanya tukaba tugira tubashikirize ikiganiro twakoranye n'umutamu w'inaribonye twasanze ku mutumba wa Kuruhagarika. Twego turamuraba afite ibikomere ku maguru kandi bareka ko igikomere amaranye umwanya muremure ariko cizanye yaragiteye. Reka rero tubanze tumusaba twidondora mutaba mu kwidondora kwa twese. Mu kwidondora ko ratwo Muramigwa Amiye urabona urakuze ufite imyaka ingahe gamu 12 saza rawuriye makino kiganiro nkaba ndi kumwe kandi na mugenzanje ego uko mubibona ni CCTV natwe twashoboye gushika hano kuri uno mutumba wa Bwakorewe twaje kuganiriza uno mutama nibaza neza yuko aza kutuganirira ku bintu bimwe yoba yarabonye musi washikiye aba bantu bo ngaha mu Kuruhagarika hari tariki 11 z'ukwezi kwa gatanu 2018 nibaza ko naho akomereze amagara mukitse nizera yuko tuza kuganira ibintu bikagenda neza. Nkuko rero muvyumvise tukaba turi imbonesha kuri zibiri Zingatira TV na JCTV aho tugiye dukane kino kiganiro mutama tugire ku muriri rero imbere ko dushikira ibyabaye muri 2018 hano haba igitero urabona ko usanzwe warugwaye kandi wakera ariko amatwa dusomira ibingo ntibyizanye n'amakuba wahuye nayo mu gihe cy'intambara urundi bwaciye mu bari mu mwaka uhe byagenze gute tukuyeyo cyane cyane muri Kuruhagarika ikibambo nuko hari kugabanya cy'ibintu hanyuma nabona hasigara n'uko kijya kandi n'uko Umuntu batumagira muri mutumba kirasi kandi birateye maze kumva yuko umwe mu basore bariko barangubika bavuze ngo reka tumukurike tumubere amazi ngira kucyo ngira ngaha ndakika irayonona bakubita arabyimba bashyira kazu ka jenyene amanye ni wese Brigade ya Buganda komanda rero ndakibuka kuko warabazi bamwe uzo kwandika abandi yarapfuye abandi bamuzwe hade nkibuka kuri icyo gihe barangubita bashyira mu kazi ndagumiyo turabyimba bakuvura mu imaje waje komanda agakurara abanyororo mu gatondo ndikuba buke yegera umuryango guca
ngera ku muryango ndimwo n'abandi dufunganye ndamurangira ngaha niyo kubara ingere bandi ngo bande abasoda ngo ngaha iyo bavuze ngo yaciye amategeka uwo dufunganywe abwira umuntu w'umupolisi bari kumwe umusoda n'umuganga bugenda muzane imiti barazana za pene barazana n'abakasuma ibizo z'umwozo bagize ngo hameneke atumbuka mu inyo ariko ziranga zitagana ni ukuvuga icyo gihe ukubitwa muri iryo bohero ntiryahavuye rero kujyana kuvuza ntajyanja kumvuza ahubwo umuganga w'umusoda ku madama dukumanya baduvuga ati niba mukimukubita yaciye amutera kuzarazana imiti za pene n'indi yo koza baregereza mu kanwa aho hose wazira ivyo bikorwa wazira ugwikeko yuko woba ugaburira imigwi yasendeje kera rero yari sendeje ya Nyangoma itaraheza sendeje ikedeje nibyo bampora mbeba mukuza kugufata boba bagufashe gute cyagenze gute bafatiye kubuhinze kuri peshinga bwo hari abantu bari baje batangiye guhingwa cyane gusigara muri Kongo hamwe na n'uyu bahungu wanje rero twaje mu nyuma uyu bumvise ko naje babandi basigaye ino niyo baje kundegereza n'abandi bahurutse imbere niyo bazanye abo basoda barandura mu ijoro ndabyuka no gushyigiza umubanyi kandi twari twarahunganye icyaje kumva kinyamara abasoda yaza gufata reka n'ihirwe umubanyi sidamo kuzizina na kimwe durambura niwe hari mu ijoro ariko rero musanga bapiga mu hajya abantu batangwa kujyama ku masayi kuko mu ngambi twajyama kare ego inyuma yo kugukubita barafashe baratangura kukuvura mbe byagenze gute wahavuye uva muri ako gasho gute niba kuva mu gasho ariho bene wacu babikurikiranye kwa Commune bamwemerera yuko bashobora kugira icyo bamuhereza niyo gihe bamuhaye n'ikimwe yo kwitura hari n'icyo nitwa bahaye izabo hariyo bahaye imisanzu n'ibizabo bari kubera gusaba ni ukuvuga kugira bemere kukurekura harinze gutangwa icyo novuga igiturire inka imwe twayihaye ku Commune iyi twayihaye ibigabo bishaje nena niba ibyo byabaye mu mwaka wajyana cyenda nina nyuma y'amaje kumva ko bamuhaye icyo giturire nihavuga ati mutamu witegure ejo bataha bene wacu bari ku kibuga bari kwirembo bamaze kwinjira yamaze kuronka ibyo aronka atabururu akasu ngurira ntigese nshobora guhaguruka n'inkoni yambaye genda bisumba kugira ngo niba muduba nibiraho mu nzu n'ubundi cyahise y'ubu mito ati ngiyi inkuru uhagurukire ko ubundi umuduga kandi imiti byatungurungikana umusoda w'umuganga uzozuravurwa ngaha mu ntara utanze igitureshinga kinka nyabigabo yahawe inka yari musane hingi ikomeye yitwa ndi kumasaba Robert yarapansonye yo mugiza majoro mbega Mutama inyuma yaho wafashwe urakubagurwa ntiwigeze witura ubutungane mbega yari kugitura wokomorwa n'izo kugata kwiza izo kalisa tumubona kubigendera hasi ari kwitwara ngira ngo iyo ngiye ngo kwitwaraho n'agahanga karagenda akenda birikaguca none uno munsi urabona uracamugaye kandi ibyo bintu byakozwe n'inzego za leta nibaze yuko uno munsi wosabiye uracamugaye wamugajwe na leta n'abakorera leta mbega uno munsi wosabiye ubu ngaha icyo n'usaba
nosaba ko leta yibonye ko ariko ugira ikintu bashyiramo ko ntakiva ngaha kumbuga ko naho nafashe imiryango nk'abandi yifashwe n'amaguru nk'abandi ntakiva ngaha kandi mfise ibimuga biri ngaha mu nzu bitaba mu nzu n'izuba barirabira hanze bari mu nzu bicaye ku ntebe no ku gitanda bakabyuka nanjye ndikimuga mfise ibimuga bibiri naryo gatatu itorero abatuza mutano ko byageze gutya abadushibimuka imyaka igira ibe 25 urwaye igikomere cyaranse gukira burundu hari harakize mugabo hakira hasigara inkovu abyo mugabo naho hari hasigara inkovu nicyabuza ko ntiyaga akaroni rone kabisi rero haraza kanondwe agafata inka kaja ku nkovu inkovu hararibwa ndagasitura gashizuka rero kandi bagashishwa hama hajyamo haratabuka barakubisa barakamena ndakariyo nkaka ndakariyo barakamena ababigukoreye benshi muri bo baracariho bamwe bacariho sinzi ko umukomanda kiriho ingabo yari musanteri ahantu Cibitoke ukayibonera mu kwegukira yabigabo gutwara benye bagutwara muri brigade bagukuraga kuri position bagutwaye mu ijoro baza kuzuba banguye mu nkambi bakurana muri position ndaza kuri position bakuye mu kwinjira bambohe inyuma hama haje imodoka ya jeni abasoda baraserera bajyana kwirarabara aha bakubise sinagira ngo ndabasharikiye gutya barakubita naho mu mutwe hari ubu ngaha intoki yarakize banyiriza imodoka ikamyo rya ruzike uhuje n'interetse hari amahana n'abasoda n'abarajyamo n'ibajya gusubiriza ugiye kubona rero ayo wabonye niho banyuze gutya kugira urekugwe inka zawe zibiri ziragiye wavunaguwe uhinduwe ikimuga natanze n'ibihumbi 70 za wari intuite konseya sibiteri ikandisha abandi yarapfuye hari handi izo nka zibiri wongeye kuri 30 kugira ngo yanyemerere nabonye keke turi muri Kongo n'uwitwa Rutete yarapfuye Rutete ni wayizanye avuga ati we mushinga ntahe mu rwa miliyoni utegerezwa gutaha muhira n'umuryango wawe umwe wari wamaze kudasegeye n'uyu ati utegerezwa gutaha n'umuryango wawe n'utwawe twose ikeke ndayisoma umusange hirya bigabanya nitandisha abandi aratinya umva wari bagutumye aribo bantumye kumbe wari uje kugira bakumugaza vuba bagomba kumugaza nyene basha anta muntu ibyo rero bagegereza n'ihige mu nkambi bayigiza ibyo nk'ariye muri Kongo yari birabaye uramugaye wavutse 42 yakura ijanye umusaza iyo atakumugaza n'ubu ugikomeye uri kuraraba mugenzi wanje yavuze ku ruhande rwa leta ese ku ruhande rwo babikoze bo nko wahaye inkunga ntetanze muri leta yajanye uno munsi cyo wosaba n'igihigamo yovuga ngo leta ishize kugura kwanje arabikoze nuko bo suba gutunganira ahantu ibyango byaragiye atakubaramugaza gutyo hamare mutama dusimbize tubu byabaye birababaje dusimbize rero uratashe uragumye muhira imyaka iragenda yindi riyongera urashitse mu 2018 mu ijoro ryo kuwa 11 ugiye wumva amasasu nayo ngaho Kuruhagarika ayo masasu ko byagenze mbega wewe ko mbona wari umugaye kutubwira n'ukuntu mbe warokotse gute byagenze ndabibaha hari iki sazi n'ijoro hari abana bakobwa hanze babiri mu kimuga n'undi akiri muto bariko bararirimba basenga aho narijanye mu cyumba cy'iwanje nabo bajyamye mu isaro gitari bariko bararirimba basenga isaha ziri nijoro twumva urusoro rwa mbere pa barakereze ntibaba yakiririmba iyo ngiyo rero kuva ku mujyi kugera ku idirisha bari barubatumva ntibari barengere hejuru hari umuganga barakereze bama baheze kurasa banze gusukinya bahere ko cy'umuwe wanjye
bagira mukiwe bamurusha kugurura ingana mukiwe bagendera kugura kumwe aha ushikira n'icyo cyaragiye bagendera kundi muhungu wanje ngaha kwiyenza bubatse yitwa Utoyi yamukiwe yakana kari kajyanye kuruhinja n'umwuzukuru waje umwaka w'icumi w'icenda baritse umuhungu wanje umukazana wanje uruhinja bararusiga n'ubu n'agahinja kari ngaho agakwere karezwe n'abantu abikira mu bantu niyo bajya gatora aho kana baragasigaje kuvuga bya hafi batatu n'ubu bishe bakane n'umukazana wanje aha n'umwana wiwe jewe ku bwanjye ku bandi bwanjye akira kandi habuze abantu batandatu mw'ijoro rimwe mw'iryo joro abahungu banje babiri n'abakazana banje babiri abuzukuru banje babiri baraza ari bacaha hari abantu bari kumwe n'umutobe ngaho kuri muhandi bakwita mugere nawe bavuyeyo baragaruka bacaha bageze aha aho twajyanye twakereje barasa itoroshi ahantu batagiye ibimuze amatafari barasa ndabona ndakereza ku Imana nkora iki umande nikutisha hamwe ayita ikimugana wanje akisha ku mugabo hariya William akisha ku mugabo bigeze hariya umuhana wa nyuma ambabumvise ko umuhungu wanje yari hanze bari bagitara n'ikazine bakabona rero abasoda bari mu barabara bahinduje kana nabare abatoje umutekano kumbe nibo bari bamaze gutangira amabarabara hakurya no hakuno inzu zo hakurya bakarasa kugira ngo abantu bagire ubwoba ntihagire isohoka inzu ziyo baramenagura hariya bakitsa ku miryango bakubita ibisoro kugira ngo abantu bagire utakaruru hari ikirindiro cy'abasoda baragiye kubarusha kandi n'icyo gihe abasoda bamwe bari bari gucungira umutekano bari kujyana bumvise amasaka kuzingato wavuze uyu shefu wa pesi n'abasoda bari kumuhariya ntakibazo abandi gutabara bava mu Cibitoke bahise bagakiriho n'abasoda kuri pesi bari hehe bamwe bari mu Cibitoke bazi ibyo kujyanira hariya kandi bari kuri pesi yaje kwidebura mu nyuma ngo ntabyo namenye kandi uvuze amatwi pesi iri ngaho kuruhagarika abandi bagiye gucungera umutekano ngaha kujya mbere bakarinda kubicana abantu abasoda mu Cibitoke bakarinda kuza bamaze kuza bagasanga baragiye kugenda baciye bagashyira mu muhira barajyabuza kandi yaba n'ibihugu gusa byari mu gihe atandukanye bari intambara y'igihe iyo bagenda bahise bari ariko abasoda bagicungereye baraha muri ko muraraba ukuntu ubwicanyi bwagenze muri iryo joro ryo kuwa 11 z'ukwezi kwa gatanu 2018 bwanaguhekuye abatari bake mu muryango wawe mwoba mubibaza icyatumye abasirikare b'igihugu bajejwe gucungira umutekano wanyu icyatumye badatabara mu munyacubari amakuru atubwira kugira ngo bajye gutera nka mu Kuruhagarika babangiye kuza bagomba gukoresha ibitero baciye kugaragara baraza kugera kuri pese baravugana babahereza igiturire ati kumva basasavuze ntihagire icyo mutabona byarabaye kuko ni ibyagenze bikomeye cyane mbe kuva ngaha ibara ryabereye gushikaho ikirindiro kiri cy'abasirikare ni ahantu bari nk'imetero bikingana gutya akarere iri mu kilometero metero igihumbi umva ari uwatoye iki kirindiro wamubajije yavuga ngo amasasu ntayumvise reka ngo bageze kujya mu ntuze mu ntara yo gukira baramusabije ubwo tabyumva niba ari byo baramufunze niba baramurekuye niba ntabonetse adetuye none Mutama aya mahano yabashikiye kandi abashikira muri benshi muri miryango itandukanye kubura abantu 24 icyoroshe ku mutumba none muri ibi
birori byo kubibuka nagumye numva basaba ubutungane basaba no kugarukira ku mfubyi nka wewe wabuze abantu batandatu mu muryango usaba iki leta turabona icyo twasaba leta abagiye baragiye mugabo basigaye babikoze bo gukurikiranwa na leta nta bintu byinshi bagiye basahuye ntabwo bagenda gusaba kurikiraho abantu bari bakabizi urumva ko badona inzu uraje aho urumva ko bahereye ngaho iwanje aha umuryango w'iwanje bakaba n'abajabukiranye mu ngabo yo hirya hakurya barabara wishe mutamwe w'isabiriya n'imeze kuri ibi baragaruka ku ngabo y'ino barica abandi bari ku murongo kandi abo bantu b'iwanje umuryango w'iwanje gusa hariho n'abandi bari banje mbere b'abagore babiri bafite abana babiri nibo baturiwe n'ingenzi biri kwiranga babatura mu segetera barasha nyuma n'umukobwa rege kuraba mwene abo yandiwe ngaho yandiwe n'uwitwa Bitoyi n'abantu ni ukuvuga baracaguye imihana bicamo abantu biboneka ko bari bateguye ubwicanyi ntakuvuga ngo hari ibido bitanu barenze ni iki kigo kiwanje n'icyo hepfo n'igikurikira niho bisha abantu gusa nk'uwahekuwe n'umunsi mbere atana amagara ugisigaranye ariko ukaba usigaranye imfubyi usigaye ureze n'iki wosaba ubutungane yaba icyo basaba ubutungane bikunda buboneka kuko biribwa kwica n'icyaha yuko mubahana ibyo byose byagiye sindabizi ko ibyagiye byaragise ariko byogaruka ego nawe usanzwe uri umwe mu bahungu buno mutama twasanze hano nibaza ko igihugu ubwicanyi bwaba mutari hano mbega weho nta kajambo ufite ubwawo ushikiriza mbakoze ngabo imbere yo kumvuga ku bwicanyi bweruka kuba kabanza mvuga ku byashikiye kama kuna twaratusigaranye muri Kongo abandi baje kuko tumaze kuza bahere kuri jewe barafata jewe nafashwe nagirizwa nkobo nari mfite muri Kongo kandi n'uyu nuko avyibagira baranamubagije ati izijya nkoho harimo abahungu bawe bari bafite biri narafashwe ndafungwa kige nabohewe muri kamyoneti ishigwa ko amakarato y'ibiyeye bijya binyuze barashira ko hejuru amabasuka bicara ko hejuru njyanwa niriwe mu rugombo ku Commune bampure batamfungira muri brigade y'Ikisho ibyo byose byakugendeye gute mbe mu nyuma warakoze gute wahavuye urugo kugira ndokoke nuko narugeze banakunze ntarakwiza n'imyaka yo ntari nkiri muto cyane hariho umupapa ngaha yarasanzwe akuze bari bazanye na procureur niwe baciye ko arasandika ibyo kwa procureur bashobora kurangira niho mu nyuma no ngaha kuko bambaza inkona n'ifite muri Kongo navuga uti aguma ngaha n'ubundi ndashaka kwata ubuzima nshaka kinyingi 98 cyanerekeza mu bwisha ego numvise ngerageje kumviriza umuryango wanyu waragiye urateterwa n'amabi yagiye akorerwa muri iki gihugu mbega byoba biva kuki nta bantu boba barabadodobereza muri kano gace mutuyemo ntabatidobereza kiretse urwango naho tutajya kure mutamatasha tubivuga je nari nciye ubwenge mutama yamya hitwa kuva kera no kuva tutaraho kuko je nashaka ngaha mu nzu nkabona papa ntatashe katubwiye ngo mu rugari ngo bwaca mu 10 bari tubona abasoda baje kuzunguruka inonzi bo twaba baza kumuhiga bakamuhiga canke tukaronka imburi tubwira uti papa wanyere ku kazi imugwi yirukanga muze kumubwira ntashike muri abaramukaje twamutegerera hirya tashi tukamwasikinga yamihigwa kuva kera intambara imaze kuba tumaze guhunga inzu yacu yaraha bayibomora amatike yose yarafi barasubiriye mu nzu ariko icyo gihe n'aba yanse kubivuga yaragarutse amatike yose yari baturiye mu nzu yaragarutse kandi barayamurihisha yaragurishije amatongo aragurisha inka yongera kandi aragurisha ayo matike yose yayarihishwa na leta yarayishijwe n'umukontabure yitwa Silver
numva kubera nawe atanayibuka abe yari afite ibyo bamubariye kubera kwa mwana ubundi kugirirwa nabi yemeye kuko Yesu yahirengana twafata ipapuro atatu bimaze ngo bahunge n'ubu n'amagara tuneye guhungisha ako yaragarutse kandi arabirihimisha. Mbega ugerageje kuraba ivyo bintu byabaye mu mwaka wawe hari mu 98 none uno munsi umuryango wanyu wahuye n'amabi atandukanye menshi amakuba yagiye akishikira igihugu yarabakoze ko uno munsi muri 2018 murasubiye murakogwako mbega mu majambo make wosabikireta mbega ntimubona yuko mukwiye gusaba n'abajejwe ubutungane bakabafasha mugashobora gushengeza abantu bamwe bagiye babakorera amabi? Ikintu cya mbere nosaba leta nuko abantu bashinzikarije ubuzima umuvyeyi wanje ari we papa bamwe baracahari kandi bahoze bakorera leta baracahari ndetse na bimwe mu byo batunyaga biricahari barabifite. Ico nosaba nuko ubutungane bwokora bwa mbere bakabanza urabona gutsindakarije ubuzima gutya imyakira ishize amezi nibyo bagarutse kandi bakamunyaga baricabifite. Sosaba rero yuko dutunganiriza akarihwa ibyo we yanyaze ahongera kandi akitabwaho bagashobora kumuvuza icyo kintu yabaye gusa no guhanwa baganwa kuba bakoze amabi adakoze. Byo nubwo ariyo ntandaro no kuza kutwica hano kuko ni ibintu bisa n'isano n'ikimenyamenya yuko abo basoda bari babifite ari ikintu jewe tusanzwe n'umupolisi ikintu dukoresha mu ijoro nka map turayija mu twenda gukoresha kwe duhanye tumenyane n'ibibanga n'abaje gutera baje barifite ku gapapuro n'undi cyangwa ku gapapuro karato baragataye ndagapisa urumva yuko ari ntandaro si yubu n'ibintu birebire kandi n'ubu tudashobora gushira amapinga ko tudashobora kugirirwa nabo mwanya wayo icyo nosaba gusa ubutungane nuko bwo kurikirana abakoze kuva 98 gushikana abakoze ibyubu kuri kukajya habona kuko hariho bamwe bafashwe mu bantu warajarongoye kino gitero cyabaye muri 2018 je naramwiboneye yarafashwe kandi yaravuze ukuri amaradiyo n'ibimenyesha makuru byarahashite kandi byarumvise byabo. Rero icyo ni cyagize cyambere gihari cyo tuma ubutungane bukora abakoze ibyo bintu n'ababatumye bagafatwa bakajya imbere y'ubutungane. Ngira ngo bafashwe bakajya imbere y'ubutungane byo tuma namwe mu muryango mutekana. Yego dutekana tukoroherwa kuko urabona ko naho bari ngaha ndetse nka jewe sino kubesha ndi mu bantu barondera kuko jewe nk'inzu y'uwanje jewe nari nubatse nguvuga ko handi barinjira bakica ariko jewe barabishe bagareka ko kandi barabaturira n'amamatere yari mu ngafata barabaturira kugira nimba ndimo sindokoke bari bafite amakuru ko naje ngaha kuko birabye nimba bari bashaka gusa kwica iri barabara n'imihanda irashaka ku rusizi baje bava hariya muri Kongo bashaka kuza kwica bari guhera bagire kwica bari wigire ku rusizi bakica batari ariko baraduze neza bashaka kubara uba kuzice ngaha ni entre 2 km 3 km cyo imbere ubari ukaduga karingindi imihanda yose ukaza kwica abantu hari ngaha barasobanura ni mihanda ngaho bigize bayo ko tusaba babonye bahagaze hanze muri uwo mwanya niwo baterekera haje umwana imihanda yabo byumvikana ko hariho umuntu yarada ugururaha niwo bayarapfuye undi wapembere yare gusa bumuhitanishe ko bamubonye me mugabo ntabwo bari bafitiye uri kuraraba ibyakozwe uko izanisi abafataji bariyongera mbere n'ibimugarizamwe kandi hanini byabaye mu muryango umwe zo kugira mwumve ko mutekanye mu mitima yanyu nk'abasigaye abashitse ku icumu mwumve ko muronka amahoro ni iki muvuga ko ubutungane bw'urubanza ni iki mwokorerwa na leta kugira ngo mwumve ko mutekanye? Icyambere cyo twasaba leta nibanze daboro yiteho abasigaye kuko hari imfubyi hari abapfakazi hari ibimuga ndetse bice bikoraho n'igihe igihugu kigeze mu kiri mu bukene ni ntaho nikora mu bisanzwe nibabashike ko babagarukire ko abasigaye zo mfubyi bazifashe mu buryo bwo kwiga
badufashe uburyo butandukanye jewe ndumwe ntabyo noshobora aha nshitse ngaha nakiriwe n'abana batanu umwe ibihumbi 10 n'amanari nshitse nka n'imiye je ndumwe kandi nkacengera kandi nkagira umuryango ibyo byose icyo bituma nanjye bintera umubabaro urumva urasaba leta ugasaba leta yuko yofasha ibishoboka ikaza iragarukira kuri uno muryango wanyu wasinzikajwe n'ubu bwicanyi bwagiye bushikira aya makuba yagiye asikira iki gihugu kandi ukongera ugasaba n'ubutungane yego leta kuvuga ibyo byonyine kuva kera twamye duhohoterwa twamye duhohoterwa bikomeye leta nimba koko ibona yuko hari abantu bapfuye bazingira akarengane baradutereranye baherutse baza gusa umunsi wo kubashingura nibyo bavuze ntabyo bigeze bemera bashitse mu gihe ntawasubire kugarukira ngaha cyangwa dufotora ko twazi nyine tumerewe n'abasengene bamerewe nibyo bimuga ngo bigarukire ko nta n'umwe yasuye kugaruka gushika n'umwe mbehoho umuryango uratekanye mbe muba mufite abajejwe umutekano bakwiye ku buryo abo bantu batohava bihindukiza bakagaruka no kumarira n'abasigaye oya ndibaza ubu byarahendutse gato ngabo ubwa mbere bimaze kuba abafite umutekano barashobora kugenda bakirirwa ku rusizi bakanararayo cyangwa bakazunguruka ariko ubu baca mu ibyo barabarengana ni kuvuga yuko n'ubu naho bogaruka nta kibazo biri baragesera kandi abajejwe umutekano ntacyo bakora nabyo kuko inzira nimwe ni wazi babahajya bajya bukabaza nubwo bose kandi bakagaruka bakabikora bakagenda jetko tosaba nuko hari yahoje kirindire twaje ego uvuga kumwe n'abandi abanyagihugu bacitse ku icumu ngaha no mu majambo kuri no munsi navyumvise babivuga aho basaba inzego z'umutekano mbega kubajejwe intwaro bungaha mu Cibitoke babegereye umutanteri wa Buganda canke guverineri w'intara ya Cibitoke abivuga kwiki muramaze kubegera boba babivuga kwiki aha duheruka buramatare cyangwa musanteri muri 2019 11 nibo baje ngaha kuguso kubibo ku mwaka wa mbere tubibo kuva icyo gihe gushika n'ubu nta nawasuye kandi kugara nta gihe na kimwe tutabatumira narakuzigera baza ego nibaza ko ikiganiro cyacu kiri ku musozo sinzi ko umugenzi wanje keri afise akandi kajambo yokongera ko hama duheze tuheraheze kino kiganiro kumbure sinzi ko abagize ndashaka ko uwo yarabibayemo numvise arabyibuka cyane mu bintu leta cyangwa abajeje intwaro baba barabemereye kuvuga yuko batagize mu ngiro n'ibihe bimwe icyambere batwemereye nuko batwemereye ko bazotuba hagufi bagafasha imfubyi n'abapfakazi n'ibimuga basigaye mu kubitaho mu kubavuza kuko bamwe bagendana amasasu abandi amaguru yaracitse na proteze bagira abandi urababona nta ntibabigisha bagiye basigara nta na kimwe bigeze badushikira n'amakonteri twari twemerewe n'uwahoze ari cegera cy'akabiri cy'umukuru w'igihugu Joseph Butora yavuze ko byose byamaze kurangira nta nabwo bigeze bayabahereza gushika nino saa konteri zingahe zari konteri 20 ntabwo zaje zose cyane haje dike nta nimwe yaje nta kindi baba barabemereye kintu batemereye cyashya nk'ikituremesha na cyone cyari cyuko abajejwe umutekano bazokwama hagufi tugoma twababonye ariko ubu abahari ndeka kubivuga baje baza kurondera amafrode gusa y'ibintu bijya bakabivuga ko cyangwa ibijaye ako kuvuga ngo bite umutekano w'abene igihugu ntabyo bakora kuko uhagaze mu ijoro aha twatingiye mu gihe mu gahinda kanyaga nani aha tuvuga ko turi kuzubona abantu batambuka mu ijoro n'ikwe ibarabara na mudusura guhinda na urengana urabya aho wakigwa n'ishamba imirima ni muko boza ntacyo zibira bamanuka ku rusizi bumvise ati haraca fraude aho baragiye ata fraude nta bindi bikumira hariya mbega n'abasirikare cyangwa n'abapolisi n'abapolisi baraje abapolisi bo nta n'icyo tuzabona ko n'abapolisi mu nyuma baciye baza nabonye baraho nyene ruguru kose ni kimwe n'ikirundo cya polisi akabukingo cy'abapolisi ukumbure icyo nk'uko mugenzanje Nowa yabivuze muba mwaracibukije muributsa yuko botegereza bazana cyangwa ingufu zoshigwaho aha ndiko ndavuga mu abajeje intwaro njyewe ndakunda kubivuga nababaza kenshi kuko n'ibyo mu kuba
icyo gitero cyabaye ngaho muri mwana kandi yibutse gato mu babarire narose amakuru ava yuko kiba ndaronka ndisaho 8 muri centre ville mvuye muri mistake siege ndonka telefone ivuye muri kongera mbaruti no musi wanyu barahatera arabimbara ati iwanyu barabatera nicyo nakoze namagaye ku ministère provincial ikigiye yitwa de la chance ndamura ati muhira baraza kubatera mu ijoro ndabimubariye arambaza ati ibyo makuru yakuye ati izo nimero ziguhaye zigutelefone ndazimuha nawe narabimubarira mu nyuma ndamubaza ati mwavuga ati twavuganye bambere kwaza kubatera ibi bintu byabaye je mvuga ko ari ibintu birebire cyane bakoresheje mu ibintu bijyanye n'uburyo kuko hari navuze mu mutima yo kubagitera ibyo munsi sinajyana hari saa yine nagiye mbona telefone impamagara umutima urasimba nitaga nakiwe rugwa mu rw'amasasu naciye mpamagaye komisari ati nyara kuza gutabara muri yarateye nigeze haje mu nyuma niho nahamagara umuntu bamwita bakunda kumusazira muhumure yitwa Deo nukuboye ko nabo yasanze batarapfa bakomeretse niwe bafite niwe atoye inkomere aregeranya ibiziga bijana muri morgue aho komisari provincial ntabigeze nabujya uva mu Cibitoke kuza hari minota 5 afite imodoka muhira afite abapolisi naho yari kuzagagaraja karasa n'amasosa gatahejuru yari gutoba bumva tugera byose hari abaje gutabara kinyara gatuca ku rusidi hatebye badutagiye mu nzira bagafuma bamwe bashobora kurokoka kuri ubwo buryo bakagira mbega mu matohoza ari karakorwa kubapfuye ngaha uwo komiseri webo baramushikiye baramubaza sinzi by'amatohoza ingene bimeze je ntabwo nigeze mpamagaho kiyo bamamagara nari kuvuga byose ko genda bimwe kuko narabibariwe neza kandi ibyo bambariye byabaye kuko igitero cyari cyateguwe no kumamagara ati muhiri wanyu barahateye umva ko bari bababwiye muhira cyangwa bababwiye ku mutumba oya babye ati muhiri wanyu murateye mu rugo hano baraza kwica ageza kubimbarira nta minota 2 heze nakimamagara reka neraheze nsaba kumbure nk'ibintu tumaze kumenya ibyo byamaze kumenyekana nk'abantu bagiriye gutya Mutama aha naho yanse kubivuga izo sinkoni gusa kuko akabara gakase aha ngira ntabyo akibuka akabara gakase n'imbugi akagahana tutuma kitereye gutya naho yana kubivuga baragakase iyi miti ijya kure iyi aya mano yose aya ntakora aya iyi miti yose yo ngayo yose yaracitse yose yaracitse ukuguru gukora nuko konyene aya yose ntakora ababikoze bariho kandi ibyo yanyazwe barabitwaye uwo bigabo yari musanteri ngaha araho mu Cibitoke uyo mukomanda wa brigade yarongoriye brigade aho si yabona aza kuganiriza Mutama ngana more kubiki niko yaramaze kuronka inka amakuru yo kwizera aracaharari kumuze mu kinani bumva abo bantu ko bagihari kandi basindikaje ubuzima kabobona gutya nta kabuza ko adashobora gukurikiranwa no gutungane bagahana nshuti namwe bagenzi mwako muradukurikirana igishinga ntahepfo no muri umuryango mwatumvise ni byinshi kandi bibabaje byagiye biba kandi byongera byisubiriza twizere ko Imana irusingabo ukagira barokora n'abandi bazoshikara kurokoka tubashimire cyane duhere Mutama yakwakiriye Serugo se w'abana ari Mutama kuze cyane amwe musa akakwije imyaka 80 Mutama mwako byotanye maduhaye niko cyane yego urashimye ko muje kwitoza mu kibazo cyabaye kandi byatangire kuri twebwe nyene kandi imbe yakwita byaje no gushikira neza ari ikije amabati ngaho yabaje hagera hari bayisambira kiri muri cyo arasambira basazi kandi birashakije sawumbo mu bavuga ko batwana bakije ikapurisa ari ikije twizere ko nitwongera kubakenera tuzo kubagenda ngo twakiye cyane mu rwego rw'agarika kandi twosaba kandi nuko urabona nk'ahariya kandi y'amatema ese ubundi bakene amatema twosaba ariko mubagaragaza uburyo bwose bukadufasha kugira ngo tugiye muri leta natwe twifashishije tugafashanya kugira ngo Buganda tuma tuziringanirize twabike twahashyira kugira ngo buri mwaka tuvuge cyane ko akora ubundi bituma n'itwinjira hari ingeze ubundi zamwitira baza kugira ngo twahareba ibibazo yagerageza neza yuko mu buryo bwo gufasha ubu tuharinganize ibidohe turaza kwahanga iminsi y'umwaka rimwe mu mwaka rimwe
tugiye gukora cyane. murakoze cyane. Reka songe dushimire kandi n'umuvukanyi wacu akaba n'umuhungu wa Mutama bafatiye muri rugo none baturabushimiye. Ndabashimiye cyane, ndabashimiye kandi abakengurukiye n'ukuri muragize neza cyane. Ni kimwe gusa twasaba yuko ubutungane bw'ukora kuri kukajya habona igihe turimo igihe igihugu kirimo nicyo gushira ahabona abakoze bakabihanirwa kubera abagaciro. Murakoze cyane akamo k'ubutungane ni nako tuciye turangiza ko kino kiganiro mwatuma dukurikirana kuri mikro nkaba ku ruhande rwa Zingatia TV ariko ndi Imana Kenny Claude fatanyije na mugenzi wanjye muri JC TV. Ego irankunda nowe hama ibi mukazobikurikirana muri cya kiganiro ukuri tutamenye kuri kahise mwama mukurikirana igihe cyose. Murumva yuko ibibi cyangwa amahano ashikira imiryango itandukanye mu gihugu cyacu ari myinshi cyane. Nizere yuko gusubira mu kindi kiganiro nk'iki y'amasaha nyene kuri JC TV. Murakoze.